Aner malaken yam kana dialten kon tilian ka roine gwaseme ka Nuer online TV channel biya kamal anda mando ne shankwasnyak nongi roacheme ka Nuer online TV bana jome bana jelinkel anjo ban linkel ata danen shalat aji Africa Union ka jome chekana kwen ka kwi Dr. Riek machar are jotame ke jo biya lingare ler kename biya mendana shalada ken doba dande malder ben ka jere wi ka so Sudan biya jeling ban men chikana lat ka kwi kume kirma yadit ka kwi kume Dr. Riek machar kana kwi Nuer army ke jechen bor ban jeling ka jelereme ken kono ni ame jiram jedit gorje en wo jen der jome der je nyak nasen ko kien ko da shwa mala shuba kane dialon kon atin gor ka liang roanitin kon lat ka rodien bu kon jome bu kon ling eno ashige mangai kon diare no re wi ke so Sudan te kurteten eno nakane kon chitkane kon la nuare nakane shank wer kan shangder kume kirme yadit eno name dera jomo gwa ka kon ko de kon ling ke de kon ngach enwo manaka kon edung Dr. Riek machar malat jenwo ba Dr. Riek machar ba je dilun nyu de je gwano de koromo de ro da kapchong de gwini do bdande mal der ben keje bana jome ban je kulaling ka joma sha kwen gwaseme ji Africa Union kenene the African Union Peace and Security Council held a meeting and said it is very concerned about the political and security problem in South Sudan. The council asked for the release of first Vice President Dr. Riek machar. Nedi ti it welcome Africa Union Peace and Security Council kennedy kontila malli la kalat kam nenen kontin chitekagak lat kenen wonene kenen dier kenen long ko doba dan en cha Dr. Riek machar cha je yen keje kana doba dan de je luñ keje ko ngay kena gwanu mal tele jere wi ka so Sudan tene ko tene jenten ci kama ngay kon yalla no ci kelma yadit ci mal ci je lung no wal kamela dan tama negde kanete kon tin chunkel ke Dr. Riek machar ko to ci de ngay kone to ka Nasir ka kwi ko sha jode sha je lugan kelma yadit gwade cha je tije jiwo jeno gone Unified Force ke National Army ajen ba nongre we da moka Nasir in the state jolano ba kep nime chale ke me nenden konti la jason bor ajen do be dane talk korkeje ke statement michigan release kane ti no to kane ka shang wara ka pay bakel kenyam anyok chu kane banyok pan ka shang wal badda ka pay bakel ron kina dangro wide ron kin dangro jan dangro wide dich ka jom ji kane kwene wonene kane chine goro no bu kum so Sudan ba woni amre kor gone yo kor mo baje kapchong ka do bran baye kapchong gaje o ba Dr. Riek machar baje deluñ ci kan jo mo ci kan kwen gor kono ban jelinga gwa ka do bran ci kan lat keje. The council say that the revitalized peace agreement is the only real way to bring peace to South Sudan. Lat ken wonena male dane shatan koron kina dangre do wal badek ajen mal karwade mi be mal nong re we ka South Sudan tela mal do dien male shatan kam Dr. Riek machar kene kirma yadit eno the transitional government de jo form ko dene dial de ka par se de ngay kono no sha power sharing cha jalat la bona mo ka kwere wini mani point de spele ay go chwa mo ka wite te kep ken ke no chukum kem yadi bo sho te ka wite keba ana mo e power sharing ka do be dane sha gwi keje ko bana kula nang ko bana shup ka queen kwari ke queen gwene karon kin dangro dian dangro bakel in a state tiwudi shalga me kirma yadi tega jowdo dien che gorno de queen kwar de jalat ajen mi yera malantama ka jen mi yena Dr. Riek machar ka gwame kanat gwasame kan ji Africa Union tigala do nene. They also call for all fighting to stop immediately between the South Sudan People Defense Forces SSPDF SPLAIO and the Y Army. They strongly condemn the violence against civilians. Chol ken kume kirma yadi ala South Sudan People Defense Force kashol ken kume Dr. Riek machar ala SPLAIO kashol ken Nuer army eno palakor kokor la nongne dak ka kuje mo shi neiti kono shal ka Africa Union shikan shoot ka shikan kumen te ti shikan ka chol ngai kono ka tok den go Ramadan long mal nga kirma yadi ja Ramadan en nang de ni rewinten kon tin Nuer te jechen bortin ke Nuer army ka kaneten kontin ma ka kume SSPDF SPLAIO re wika South Sudan kan kume den kirma yadit kana kon
ma gwada dana teten duno ka jawa shalat aji Africa Union kenene gone be malbeben mene mabalat kene kab korchong amalabe. The council say there have been clear violation of the peace deal. This includes keeping Dr. Riek Machar under house arrest, removing SPLA officials from their position, and putting them in prison. Kajo majikan lat gwas mekan Africa Union. Akan nene. Akan te kedua chalat de kum kirma yadit. Akan dua chalat kenti. Kedua den konten dakamal. Menyam. Yen Dr. Riek Machar wa dua ko chaje yen. Wa dagmal kanamo. Mendo dien. Akan watch kum SPLA official. Lat kumitin content pin. Dr. Riek Machar wai diare kuma ka ke wajen gwat kwardin kona tikatin awa dag malaba ka jawo mishalat anyok wala din rai tijena ka dobran cha yen ka cha yen cha SPLA official cha yen ka je ka blue house ne mishalat aji Africa Union akane dwar cha de gorno de jalata mishit kana me shi kuma Africa Union shi kan jawo mo shi kanalat. The council is deeply concerned about Dr. Riek Machar continued house arrest and asks for his immediate and unconditional release. Kan pain ken ka Africa Union akene nene akene redul gaman chikana dol ko dol kana dol akene gone ro ba Riek Machar baje lon immediately akene gone baje lon immediately ko ba mal baje continue neme jomo chikana lat ka shan wal badak ka pay bakal ron kin dangaro jandangaro dej cirgam right kono wala ka shan wal bangwan ka pay bakal ron kin dangaro jandangaro dej sigan yawo stage na. They also ask for the other arrests SPLA official to be released and returned to their position. This, they said, would help reduce political tension and stop the peace agreement from falling apart. Chikanti jikana nyoka kirma ya dideno lonyɛ officially SPLA go ne dialen kondi teko kuma SPLA lonka ko ba mal ba je kula jago bete wano loinka kalen ka position ken ke gotan konen tegeten ake cha yen ke chete lo yen aka barar ko bi mal baben yen do ke jin kirma yadit wana me edwer ka jowadana shalat akume Africa Union no chikan mudin yikana nyola dan go nene. They also ask for an independent investigation into all the violation of the peace agreement. Chikan jo nyoko tumne go nene ba do badana to ko ka ba tara baje gor do badana yar kamal ga baje gor ka tok da kone to kon linga raja me ngai ko ramadan yermal shi Dr. Riek Machar yermal ekir ma yadit aja ramadan en jagdeide jagaja godan kon tintu kuma SPLA teten tintu supporter ga tikatin kene dialato kwa ga target ko kan shunkan kel ke Dr. Riek Machar tin aname milarkeno ba investigation ba jalat nyoda jengo ramma ba jegdor ekir ma yadi tela radien chirga ma ngai kondiale nundo she gorno ba je kwedder ka jodan ngai kone no ka jo mashala de kan gwaseme ekene nene. Main concern and demand from the African Union Peace and Security Council stop the fighting. All group the SSPDF, SPLA-IO and Wyoming must stop fighting and end attack on civilian. They urge it to return to peaceful dialogue. Chika jome chikan la wonene ne dialen kon tinte ka kuma SSPDF tinte ka kuma SPLA-IO kana bon dialen kon tela jeshen bor ke Nuer Wyoming de ka kode kana pal ka de kan nok na mal ka jodana sharat ke je kaneten kon tila Africa Union chika dir lunga jan gwasame ko ken chaka pal ke chaka jogno yen magul yen lat chegula mal ka dobo mo chikane gujano name bikana yigri alaka nyok ko bi mal beben entametika under pressure chaka jogno no ngamal ko yen chiamal chajon ka kor gwat mishiwe ka shiaje nong en malamo ler shi ngari yen karim ne ent kontila jiso Sudan kanyok ler shi shungna kan kel ke kumikir ma yadit jo me chaje kwenka international community ki international observers ka dobadan en chikume Africa Union cha jenga je ko korun tungwan ka telamlede lawe ladamal baje pel so on tema name jen dolan cikana dol kwala kujino mite ga dol den be kana nyoko dol kana kay kalere joji kana gwasame akene nana akene gonen go by unified force by nyoko meladelet aken ka ba permanent constitution ba jela de labon wona mandit akene dialati mo akare aleka bi malba bare ka Sudan duno kene nana cha ti dialti sha gabulat mekan Dr. Riek Machar kana konluñ ka kana officially ke la official SPLA mekan ga konluñ tela mal me beben
re wich ka so Sudan chikan jo mo chikana lat ka duob dan en chalat ka jeken name jela dana gode nyoga yekel men bana liban tam bana ko limnu madana balar kirma yadit ko duob dan en chaje force ka je ke chaje pressure ka je eno lony Dr. Riek Machar ka jo dan en chalat ji Africa Union jo me agenda na gorde nyoga yekel an ban nyo jigale radien biata kamal bye bye